हेलो गाइज हामीले चाहिँ आज ट्रेन फलो गर्न लाग्यो। अब चाहिँ हामी गिफ्ट एक्सचेन्ज गर्छौँ। अब कसले के ल्याए ल कलर भन्नु तिमी जुन कलर भन्नु भन है लुगा है म सुरुमा हँसाउने नै 1 2 3 गो भने बोल देख्नु ल ल ब्राउन कलर ल ब्राउन हो त्यसकै लागि कुरेर बसेको ल अनि ब्राउन कलर है ल 1 कलर भन्नु पर्छ ल ल छिटो 1 2 3 ल भयो ल 1 2 3 गो माटो अब अर्को कुन कलर अब म भन्छु पिङ्क पिङ्क कता हातै खोज्दै धेरै कता गएर ल सामान हरायो त धेरै सामान भएर हो क्या हराएको होला मैले यस्तो राइट गरेँ एकछिन ल भयो ल भयो 1 2 3 गो किन्दै जो है अर्को कलर भन्नु रेड 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 के हो भाइ मेरो ल ल 1 2 3 ल 1 2 3 गो 1 2 3 गो अर्को हेलो हेलो मलाई दिन्छ होला यहाँ लुकाउनु पर्यो नि ए हैन देखिन्न ल निकाल 1 2 3 गो सफा गर्ने कपडा झुन्डाउने के ल भोलि स्टुडियो सफार्नु पर्यो तपाईँहरूकै काम भयो कोही भनेर लिएर आएको अब अर्को मेरो पाल हो ग्रिन ग्रिन मोरोलाई भयो 1 2 3 गो धनिया प्लान्ट्स फ्लावर ल्याइदियो हो नि ल स्नेक प्लान्ट्स है मलाई चाहिँ अनि स्नेक प्लान्ट्स ल ल पेट दियो ऑरेंज कलर ऑरेंज ल ओरेन्ज कलर ल 1 2 3 गो ऑरेंज मैले सुन्दर हाल्दा त ठिकै भएन हाल्ला ल अब कुन कलर अब ब्लू कलर ब्लू ब्लू त मेरो दामी छ ल 1 2 3 कुन ब्लू आएर ब्लू टा स्काई ब्लू डार्क ब्लू स्काई ब्लू हो अनि स्काई ब्लू अर्को छ ल 1 2 3 के हो नि चकलेट ब्लू हो ल यो ब्लू यो स्काई ब्लू हो स्काई ब्लू हो कि ये ब्लू हो कि यो बिलाइबाट बस्नलाई नजर नलागे धन्यवाद अर्को कलर ब्लू नि अब ब्ल्याक मधु त यत्रो वर्ष मात्रै सोचेर ल मोजा के हो छे के हो कोइलिङ हो के चम्पा चम्पा सधैँ चम्पा अरे के खान्छ त्यतिकै खाने
चम्पा अरे बरु कोकी ल्याग भयो नि हुँदैन नि पाएन कि त्यही भएर त थाके कि कलर कलर हजुर भन्नु कि स्काई ब्लू स्काई ब्लू अँ स्काई अच्छा ल 1 2 3 गो के हो ए ओरियो ल लिपस्टिक ओडियो के भन्छ झोलै चाहिँ पर्पल 1 2 3 गो त भेटाइन के भेटाएछ नि यता के भेटाएछ ल 1 2 3 क्लिप आ त मजै लागिदिन्छ म चाहिँ कति लाउने हो ल वाइट राइट ल 1 2 3 गो माटो यो सबै बाटो ल मेरो क्युट ओ धन्यवाद अर्को ग्रे ग्रे ल म सब ब्राउन कलर त एउटा थियो नि जन्म रङ के नि यो अदुवा आउँदा ग्रे हुन्छ र के ब्राउन के ब्राउन स्किन कलरमा ए ब्राउन हो ए अदुवा अदुवा छुटेछ क्या ल मेरो ग्रे ब्रस चाहियो थियो कति ग्रे ए ए थ्याङ्क यू सक्यो कोही हो मेरो बाबा त रक गर दुईटा ब्याग किन